Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda, izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire, haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GAERG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation.